mi ane alunama miktanoga mi wahaka dakkam fashayru dekam faha kolla mena furatama kamaki anu wahaka mi dakkani en haysiyete ke addu city council ge huludu tamsil kuram miharu huri memberu ge haysiyet ane haysiyete ke alundu amilla pasuna huludu raitek ge haysiyet e de haysiyetum wes alunda gabul kureveni miwaguta mi hushayli fayin hushaylun takuge terega addu city council la ekko alme miharus mi egota kuriyan diun ei emme rangal huluduwan emme rangalu gotake eikamuga emme furatama kamaka divhi rajyege idari dairat la markazi usulun hingumuge ganunuge terem wes adi den misalaka balama hinga mi civil service ge ganunu kamuga veliyes mi alme ganunu taka gabayatake matin hingan jehe kankan councilun adi raitun nadde idumetta kamuga wes councilun kur aheniyan kankama kes ganunu gabayataka eggowa gotige matin kuran jehe kankan egota balaru civil service ge oniganden edify bove council takun deve musaraya inayetaka mihuriha kankamaki ganunu kum baki gotaka kandeli fori gabayatakum baki mintaken hifa hitti fa huri kankan em balaru almenna council takun mi deve hidumettaka mi naga muazzafunge adadutaka muazzafunna deve inayettaka musaraya mikankama badayeru almenna wara bodu datikame dimave miharves city council lege gotuga tibegen ves ane beenumwa magamutaka mihun hoda oniganduta civil service on ane mi approve kurayeru city council ledde bay magamuta mi rahu council taka nues libe faharuga vedane amu raitunna mi nege kama ngato egota balaru miharu zamanu sure mi atol office duwasorum feshige mi hisaban ayru idari gotum baykankam mi observe ko monitor ko mihuriya ka me kurumuge idari onigande hedifa ebove alme rasho council la kan anna hisabu mi jeheni ane mi e huriha ka me change we mitanan e kan genna ehem balayru almennaka suwal hama kollam beenun almenge tereng huluduge daringe tereng kitam mihunto rashan hidume kurumuge niyatoga ane civil service ge miharu miyan onigandu terega musa emusarayaga rahara badaluwan ready tivi alona hama mi gabulen nokoreve almenna mi beenum wa capacity huri befulun ebefulun miharu etibi wazifa ta du kolla fa ebefulun miharu elibe income du kolla fa rashuge kamege gotuga rashan hidumat kurumuge beenumuga nota e niyatoga ekani mi emiyevure kuda musareka miharu libe musarevure kuda musareka rahara badalu edanakama gabulu koran alwana dati ema human resource ge side on badaru warabbodu datikamen almennan ebe rasha council la kan asgen independent ko hinga wahaka dakkaru miki hamegane siyasi first mihun enno ege iturum beenum wa idari waragena mihun ebe beenum be idari muazzafun beenum be idari masekkette ke hinga nehema egota badaru alanga gabul koreveni miwaguta mihalatan huluduge halatu ek gotun almenna rasha council la vure addo city council la ekkon e miharu almenga hori wasiletaka ekko dium marangale